Haga jingle Indian Super League happening ka Odisha FC Persia ka Chennaian. Haba paisha ka jingle ka Chennaian kala khori ka nam job hadin magalala abat pelim ka Odisha FC dan laila ar. Hagway par ka jingle Indian Super League happening ka Bengaluru Persia ka East Bengal. Haba paisha ka jingle ka Bengaluru kala khori ka nam job hadin magalala abat pelim salit ka East Bengal da shigul lanot. Badia kan shigol juga Bengaluru layo bentep lengba wan katesh haga menit ke ar peusan. Haga jingle La Liga peringkat Real Sociedad Persia ke Real Madrid. Haga ni jingle ke Real Madrid kala khor ga nam job hadin bagalala bat pelim ke Real Sociedad ar lanot. Badia kini gi ar gol jong Real Madrid layo bentep lengba Vinicius Junior bat Mbappe. Bat baru art lagi gol ke Real Madrid kala yo bentep lengba ke penalti. Haga jingle Bundesliga peringkat Hoffenheim Persia ke Leverkusen. Haba paisha kan jingle ka Leverkusen kala khor ga nam job hadin bagalala abat pelimsuk ya ka Hoffenheim hadu saula Kawei. Pada haga jingle Boniface layo bentep ar gol nag benta ka Leverkusen. Hagway par jingle Bundesliga peringkat Holstein Kiel Persia ka Bayern Munich. Haba paisha kan jingle ka Bayern Munich kala khor ka nam job hadin magalala abat pelimsuk ya ka Holstein Kiel hadu nriu la Kawei. Bar haga kan jingle orang tep gol baken sai jong ka Bayern Munich u Hattrick layo bentep Hattrick kadau layo bentep ya gine ki lai gol haga minit ka bahnyau sau peu lai bar haga minit ka bakhandai peu plus iwei kat bau Musiala layo bentep ya ka gol ka banengkong haga kan jingle naga benta ka Bayern Munich tang haki khatsan second. Haga jingle Premier League happening ka Southampton Persia ka Manchester United. Haba paisha kan jingle ka Manchester United kala khor ka nam job hadin magalala abat pelimsuk ka Southampton da lailanot. Badia gini gi lai gol jong ka Manchester United layo bentep nengkong haga minit ka ba lai peusan lengbau dila ya ka gol ka ba ar layo bentep haga minit ka ba sau pewei lengbau Rashford. Badia ka gol ka ba lai jong ka Manchester United layo bentep lengbau Garnacho Hashwa bankot ka jingle kata haga minit ka bakhandai peu plus nriu. Haga jingle hapring ka Liverpool Persia ka Nottingham Forest. Haga ni jingle ka Liverpool kalamat ka namrem halaying hadin magalai sharp lim hakmat ka Nottingham Forest da shigol lanot. Badia ka shigol jong ka Nottingham Forest layo bentep lengbau Callum Hudson haga minit ka nyau peu ar. Gawai par ka jingle Premier League hapring ka Manchester City Persia ka Brentford. Haba paisha ka jingle ka Brentford kala yo shwa bat pen khi jar nengkong tang haki ar peulai second lengba Wisa. Henry Day haga minit ba khat khandai orang tep gol ba kensa jong ka Manchester City. Erling Haaland liyo bentep ya ka gol penia khai. Bad haga minit ka ba lai peu ar o Haaland liyo biang bentep ya ka gol ka ba ar ka jong o haga ni ka jingle kai. Bad day la ba gini ki ar gol jong Haaland la pelong ya ke Manchester City bahkan pelim ya ke Brentford da ar la Kawei haga ni ke jingle kai. Haga jingle kai MLS hapring ka Kane Lionel Messi ke Inter Miami Persia ke Philadelphia. Bad haga ni ke jingle kai orang le kai bakan sai jong ke Inter Miami Lionel Messi ulami madan biang hadin bun teli ke jingle kai klemla ban mi madan namar ke jing men sau ke jong o. Haba paisha ka ni ke jingle kai ke Philadelphia kalayo bat pen khi jar nengkong tang haga minit ka ba ar lengbau Michael. Henry Day haga minit ka ba ar penriu Lionel Messi ulio bentep ya ka gol penya khai. Badia ka bol lai rapen pu da Luis Suarez. Batang hadin sau minit kata haga minit ka ba lai peu Lionel Messi ulio biang bentep ya ka gol ka ba ar naga benta ka Inter Miami. Badia ka bol lai rapen pu da Jordi Alba. Bad hashwa bankot ka jingle kata haga minit ka ba khandai peu plus pra ka Inter Miami kalayo biang bentep ya ka gol ka ba lai lengbau Luis Suarez. Badia ka bol lai rapen pu da Lionel Messi. Badai lama gini ki lai gol ka Inter Miami kala khor ka nam job haga ni ka jingle da lai la Kawei.